Na večerašnjoj tribini govorit će Marko Đurić, Milorad Ercug i Nebojša Stefanović. A sada će vam se obratiti gospodin Marko Đurić, član glavnog odbora i član pravnog tima Srpske napredne stranke. Izvolite, gospodine Đurić. Dobroveče, drage komšije, i hvala vam što ste po ovoj prohladnoj večeri našli snage i volje da dođete da razgovaramo otvoreno o problemima ne samo opštine i grada koje volimo, već i o problemima čitave naše zemlje. Kao što nam je poznato, Srbija se u prethodnih 20 godina suočila sa najvećom ekonomskom, političkom i moralnom krizom u svojoj novijoj istoriji. Od kako generacija koji pripadam pamtim, a meni je, još nemam ni 30 godina, u ovoj zemlji traje stalna i neprekinuta kriza. Ta kriza dovela je do toga da institucije koje treba da nose razvoj ove zemlje, koje treba da obezbede siguran i zdrav okvir za delovanje i rad svih ljudi koji u Srbiji žive, da jesu, nažalost, po svim pokazateljima najkorumpiranije i najnefunkcionalnije u ovom delu Evrope u najmanju ruku. Opština Novi Beograd, nažalost, po ovome nije izuzetak. Opština Novi Beograd, kao gradska opština grada Beograda, predstavlja jednu od najvećih žarišta korupcije u Srbiji danas. Srpska napredna stranka na svojoj trogodišnjici nedavno je promovisala svoj sveobuhvatni program, čija prva i osnovna stavka jeste borba protiv korupcije i organizovanog kriminala na svim nivoima. Naš cilj večeras nije da držimo ni preterano velike ni suvoparne govore, već da pre svega u razgovoru sa vama dajemo odgovore na pitanja šta jeste sadržina Bele knjige, šta jeste naš program za grad Beograd i za opštinu Novi Beograd. Ali pre nego što ovaj podijum prepustimo vama, želeo bih da vam kažem da Srpska napredna stranka neće građanima obećavati besmislice, da neće građanima obećavati 600.000 novih radnih mesta samo zato da bi nadmašila njihovih obećanih, a nikada ispunjenih 400.000. Ono što mi obećavamo jeste da će odgovornost za zlodela u Srbiji, u Beogradu, pa i na Novom Beogradu, konačno dobiti ime. Ukoliko u Srbiji konačno iza rešetaka ne budu oni koji su najodgovorniji za pljačkašku privatizaciju koja je bez posla ostavila više od 800.000 ljudi, ukoliko iza rešetaka ne budu oni koji su doveli do sunovrata državne i nacionalne politike zbog toga što nisu radili za interese ove zemlje ili ovog naroda, bojim se da Srbija neće moći da okrene novu stranicu i da krene u pravcu u kome svi želimo da krenemo. Mislim da nije potrebno trošiti vaše vreme da bi se nabrojalo koliko Srbija danas zaostaje, ne za zemljama Evrope ili sveta, nego za zemljama u regionu. Kada je reč o mladim ljudima, osnovni problem jeste nezaposlenost. I nije razlog za to što je Srbija druga na svetu, odmah iza ekvatorijalne Gvineje po odlivu mozgova, to što je Srbija naročito loša zemlja po svojim prirodnim, ljudskim, kakvim god hoćete, karakteristikama za život. Osnovni razlog jeste to što u Srbiji nema posla. A razlog za to što u Srbiji ima mnogo manje posla nego u svim zemljama u regionu jeste to što Srbijom upravlja neodgovorna i pljačkaška oligarhija koju čine stranke koje su Srbijom vladale kako do 5. oktobra, tako i oni koje su Srbiju preuzele 5. oktobra, sada ujedinjene sa jednim jedinim ciljem da na vlasti ostanu što duže. Priča treba da u svim našim glavama bude krajnje jednostavna. Ukoliko budemo i na ovim izborima odlučili da zadržimo na vlasti one koji Srbiju upropaštavaju poslednjih 20 godina, nemamo mnogo čemu da se nadamo. Kao što znate, nedavno su objavljeni rezultati poslednjeg popisa. Po tom popisu Srbija danas ima manje stanovnika od 0 do 18 godina, dakle ova centralna Srbija, ostatak Srbije, nego što ih ima na području Kosova i Metohije. Jeste da je
u pitanju brojka od svega nekoliko stotina koliko iznosi ta razlika, ali to treba najviše da opomene na to koje su razmere krize sa kojom se suočavamo i koliko je diskontinuitet u svim oblastima neophodan. Srpska napredna stranka ima i ljude, i volju, i energiju da ovaj proces preokrene. Ono što nam je potrebno, to je vaša podrška, ali ne samo vaša podrška na izborima, već i vaše aktivno učešće, jer vi morate da budete konačni i najsnažniji kontrolni mehanizam buduće vlasti Srpske napredne stranke. Vi morate u ime Srbije, u ime Beograda, u ime Novog Beograda da naterate vaše predstavnike, da naterate ove ljude, nas koji ovde večera sedimo, i vas koji takođe treba da se uključite aktivno u vođenje politike, da stvari budu drugačije. Ja vam se zahvaljujem, prepuštam podijum najpre mojim kolegama, a apelujem na vas da nam postavite što više pitanja o Beloj knjizi, što više pitanja o našoj politici, od Kosova do ekonomije, do kulturne politike. Najlepše hvala.